bekerja. Ya, ya. Oke, oke, sip. Mantap. Loh. Salah, Bang. Waduh, mana ondel-ondelnya? Lu sanggar mana ini? Rangge. Raska apa Rangge? Rangge. Waduh guys, ada ondel-ondel guys ini. Ondel-ondel Raska Betawi guys. Baju hijau guys. Baju hijau, guys nih mantap guys. Aduh mantap guys, ini guys ondel-ondel guys keliling kampung Jati Kramat guys. Ya, hah? Larutan, jumpalitan bisa nggak? Jumpalitan, salto. Mau kemana nih arahnya nih? Sana, Ceger. Ceger. Jauh. Ini Asep bukan sih ini? Hah? Ini Asep Paralan bukan nih? Iya, Asep ini om. Asep ini? Iya. Kok bajunya banyak nih bajunya? Baru lagi nih ya bajunya ya? Hah? Baju baru ini ya? Iya. Oh mantap nih bajunya nih guys. Iya, Asep Paralan ganti baju guys. Waduh, waduh, waduh. Kedua doang ini? Iya om. Lah anu mana Fahri? Udah sanggar. Di Sanggar? Iya. Oke, 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 oke. Oke, ada motor masuk motor. Ada motor dulu. Oke guys, ini guys mau keliling kampung guys. Sanggar Raska Betawi guys. Ya guys, keliling Jati Kramat guys, katanya mau ke Ceger guys. Kita doakan guys, semoga pulang-pulang gembol guys. Ya, gembol aja guys, gembol apa baik guys ya. Wis mantap guys. Ya mantap guys ini. Wis. Waduh. Gemericik guys, rambutnya guys. Gemericik, mantap guys nih. Waduh. Ada peda, awas peda, awas. Waduh. Ya. Mantap guys ini guys. Asep Paralon guys, ganti baju guys. Nih. Wis, awas pusing. Darah pusing jadi jumpalitan nih. Waduh. Makasih ya. Ya. Oke, sip, mantap. Ya. Selamat bekerja ya. Oke, sip. Mantap. Kok salah, priband. Ya guys. Cukup sekian guys di siang hari guys, tengah hari bolong guys ini guys. Waduh panasnya mantep guys. Ya guys, jangan lupa ya mbah, Rangge mbah, Rangge nyonder Rangge baru ya. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Terima kasih guys. Ya terima kasih. Kurang air guys, aus.